Berêvarek li Amedê. Kelegerma havînê. Pîlêya germê ku hinek caran dakeve bin sî û nehê wê rojê ji me re bihar e. Em dibêjin ox îro çi honik e, tu dibêjî qey faraşîn e, zozan e. Lê germa Amedê germekê fetî sokinîn e. Erê piçekî disoje, erê ji piçekî zêdetir lê nafetisîne. Hema bêje germeşo dike. Belkî çend kelên din benê de bê qaydê xwarinê. Bêguman bi dewleserê klîmayan mirov xwe baweşîn dikin ji germê, lê ev malneketên klîmayan jî hestikên meriv eş dikin. Bêguman her tiştî berdêlka xwe heye, ew jî beramberî çend pif hinkayê bayê xwe di laşê mirovan digerîne. Mirov hê di cîwaniya emirê xwe de dibe piştêş. Erê navroja Amedê her çend bikele jî, êvaran heta qebalekê dunya honek dibe. Pîlêya germê carna heta 28-26 pîleyê da dikeve. Di navbera germahiya bi ser 40 pîleya navrojî û ya êvarê de nezê 15 canan 20 pîle ferq çêdibe. Ew jî dihêle ku bi şikestina tîna rojê re û sarbûna sincirîna têna navrojê re êdî li derve, park, seyrangeh, li malan jî şaneşîn dibin jîngehên nû ji şêniyên Amedê re. Bajarê balkonan. Amed havînê bajarê balkonan e. Êdî ode têne berdan, hemî kum û kulfet li balkonê kom dibin. Mala nû an jî havîngeha nava malê êdî honkahiya balkonan e. Kêmî kêm 3-4 meh sax jiyan êvaran li balkonan derbas dibe li Amedê. Bêguman ez vê li gorî tarzê jiyana xwe û çîn û statiya xwe ya civakî dibêjim. Helbet kesin hene bi havînê re xwe davêjin serhedan, xwe davêjin bajarên perên behran, xwe davêjin ber gol û gundên hênikên nêzîçiya û zozanan. Hinek kes jî hene heta nîveka payîzê ve nagerin Amedê. û jiyana xwe li banekiyan, li gwendewarên geşt û guzarê yên deverên honok derbas dikin. Qala me nel ser wan e. Her wiha li perê nû yê bajêr di nava gelek sîtiyan de ji xwe malîvanîgeh hene. Kelegerma havînê ji wan re jî firek avê ye. Bajarên mezin elbet derfetên xwe jî pir hene. Li gel vê heçî bajarên mezinin li gel derfetan destengî, zehmetiyên xwe jî pir hene. Warên nekokin, jar û heyî, pirderfetî, destengî li keleka hevin. Yani bajarên wiha çend rûyên wan hene. Piranî herkes di nava quşxaneya xwe de dikele. Kes zû bi zû berbayê kesî nakeve, her têr bi refê xwe. Vê jî ez vegerim semta xwe, behsa xwe bikim. Hekekarekî neçarî nebe nava rojê zû bi zû kesên wekî min dixwara nabînin ji kozga xwe derkevin. Hemin tu li otopêsa şaredariyê yan li otopêsa taybet ya gel yan jî minîbûsê swar bibî. Nava wê wekî nava hemamê ye. Hilma mirovan bêhna xwedanê klîmaya ku piranî bayê germ jê tê. Dembaşekê kubar. Xweşbextanê ye. Gava te karta xwe li cihê xwendina kartaniya otopêsê da bi dembaşekê kubar pêşwaziya te dike. Tu dibînî ku bi şîrînekê dibin sümbêlan re tê xwe li rûyê te dide. Makîne bi kurdî te pêşwazî dike. Herçî sil heçî aş lê ev dembaş piçekî kelegerma Amedê honik dike ser dilê te. Hesta ayîtbûnê tê te. Romantîzma Kurdên welatperweriyên bajarî hemin tu tiştekî wiha hebe, ev tişt e. Paşê rawestgeh bi rawestgeh hinan rêwî zêde dibin, hinan kêm dibin, heta digihê jî semta bajarê qedîm ango dax kapiye. Ji qewlê me çend Kurdên dilxwe de milletperwer deriyê çi ye. Bi taybetî li wê rawestgeha dev dibistanê ber lêva sûran ku tu jê re dibêjî rawestgeha pîr û kalan pêya dibî. Kal û pîr û zarokên wan. Cihê ecîbiyê ye tu danê nîvro ev rawestgeh valanîn e. Ji bilî wan şêniyên ji dirûvê wan diyar e ku berê xwe dane nexweşxanê, hema bêje piranî jî pîr û kal li vir xwelbenda otopêzê digirin. Çimkî hemin xwedan karta beleşin, ha jinkarcî derket, êdî hemin rawestgehekê wan jî dê çêbe. Îja heçî ev pîr û kalin, ji her hal û rewşa wan xuya ye niştecihên qedîm ê nava sûranin. Diyar e çend barên emirê wan li van texman derbas bûne. û niha Xwedê feleka wan gerandiye, lewkekê wan mezin bûne, xwendine, bûne xwedan mal û menzel, li perê Rojavayê bajêr, li Kayapınarê, otogarê, derdora Stada Nû ya Amedê, ji xwe re di wan bajêrgehên modern ên xwedan malêvanîgeh, fireh, hêşin de çend xanî daîre kirîne.
لی سبرا وان لور نایه. بهنا بدنان وان دکشینه. بطاری گوری کره تو دبینی بری ممور بچن سرکاره خواه اوتوبوس دویدف تجنه جوان پیرو کالان. لوی راوزکی ها دف سوران بیاده بن. ناسکرنا مروین دل پاک. ازی کوچه به کوچه لی بگرم. گریانا نوا سوران یک جی کیفا دسر کیفان رایه. همن ازی دبروی اوتیلا دمیر را در باس ببم. کوشه و من یا اول لوی باجری لوی اوتیلی در باس ببو. اونها وقتین هری خوش کمبونین کمخباتین فرهنگا واریانتان کو من کردین هری زانا هری جامر هری دلپاک لور ناس کرن دوان کمبونان ده من جوی مکانی حس کر جوان مروان جوی خباته همین باجر خودم بیره که کوره نخاسم اف حلم گرما باجر قدیم نشبه تو تشتی نخوا وکیدن تو دبینی مدرنیزم و آواسازیه و زیده بیر بوشینی باجر چیناکه. هیچ دوه لسر مینوبیس و اوتوپیسان راوسکی ها گالریه هبو. نه اوناف تن زیویه که ونگو والا لسر مینوبیسان جی اوناف نمایه. گلک مکان و شونگه هندن این دراکی چوانتین وکی نیجی دچن بی هلما خواه بدن سر حفظ باجر. چونکی حچی آمده حفظه و کورین رشن. آوا دیجلیه بهنا رحانین بر شکفتا فیسقیایینه ایجا پیرکال منو ته ناوروژا خواه بشوان خواه که سوک دبر کلیمه یا مزگفتا مزن در باستیکن چوان پچکیتی نا روژه دشکی خدا ویجن بر بدنان او زمان او سور آیا من خوش به هفرا دیگرینه اورین روندک دباراندن سر آمده ایجا اجی لور پیاده بمویف بری وارا تیرمه ایرو اورینج شوا دیویه خواه دگواشتن روندیک دباراندن اورین کو گرز و رمه خواه لحف داد و بشاندن و شیرقینی به اسمان آمده خوناب گرتی دخست نا بشه کماکه خوناب گرتی کلگر ما آمده سر بدن آمن هاوی دکن شیرج و چه نمایه جلو برگی من بموه بزلقینه ازیرو دیسا خوابا ویجم برسیا بدنان. دیسا گوه بدم پیش ناکیورین بلک ینج دلی قرش داغی پیکیانه. و ازی حمود دنگ و نالینین باجر دلی خواده بپیچم. ازانم. از و او هفو دو فهم دکن. مابدا قرال سلیمان. بهنک دن دیجو و دایکا خواده بچن ماله. از و میرو دلبر پاخل عمیدای دنابرا زمانان ده پیاسه بکن. میرو ده بوجارا پیشین لحسبکی سوار ببه ده بوجارا پیشین بباوی خوره لدوران حضرت سلیمان که او مابد گاوا مروف جسر سوراوان لی تماشید که جمزگفتی بیتر دشبه مابد قرال سلیمان چند کلیکین خوش جتینا تاوا نرم آبریواری راموسن. راموسان آنگو بوسیه چاوی روژه. انگو راموسکا تاوی یا نرم دی ببه خوناوا دلی باجر و ستران قدیم جمره ببیجه. گاوه که دن وره پیش. گاوه که دن خوا برده نوا دلی من. جاره که دن من بحوین آمد دنوا دلین سورین خواه لگل سرین خواه. آمد باجر خوش کوک. واره به هر تشتی خواه گرم. دکا گرم ببه سر سقما دلی من.